رمضان رمضان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jarinya mga kamaasan kataw tay manghuran palangungan ha agama Islam. Muna-muna hitukbal na to in pagsarang sukol pahadarat sin Allah Ta'ala. Hakarna in Allah Subhanahu wa Ta'ala dain haulong iban lasa niya, dain harahmat niya, masi-masi biubusog niya kato injinisan sing kanikmat-nikmatan niya. Dain naman hanikmat, kalasig, nikmat, kakasay, labilo ba in nikmat kabuhi sing kita niya. In nikmat kabuhi mga maas tay manghod, amuna in nikmat maniuti waktu-waktu sadya, hipagtakama-takama na to, si maniutiyo, luto-luto na to, dahon na to, magbalik pahadarat sinallahu ta'ala. Dari niya mga maas tayo manghod kaulungan sinallahu ta'ala. Masi-masi in kita niyo halawman sin bulan mabarakat. Amuna in bulan Ramadan. In bulan Ramadan, in kasabos in kita niyo habulan Ramadan, hambuok siya ring hamanga sa lagbo-lagbo nikmat kato sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sabab mataod mano siya in imangan-angan, mataod mano siya imabaya, umabot atawakan sumakbo hasupaya makapataod sin amal halom sin bulan Ramadan. Sumakawa hadua pagbaya sin Allah Ta'ala. Hatakdir sin Allah Ta'ala wala sila diuhulan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sartain kita, yari pa kita masih balog-balogan halawman sin bulan Ramadan. Kano-kano rayaon timag nga kato in bulan Ramadan. Bulan amuin lipat gandahon sinallahu ta'ala in tungbas karayawan para ha mga ipon niya. Habok sunnah hinangunta dihilang tungbas pahala, diya kita sinakahinang fardo hado kayong bulan. Himinang kita hambok fardo ha bulan ini, diya kita sinakatunay kapituan fardo hado kayong bulan. Amuin in bulan, hipaukab sinallahu ta'ala in kalawang-lawangan sin sulha. Makna niya, ingkatan sin ipon niya bariman, labi siya masuok paulong lasa atawakan rida sin Allah Ta'ala halaw man sin bulan ini. Sarta amo na yung bulan, hipatutup sin Allah Ta'ala in kalawang-lawangan sin narka jahannam. In makna niya, in kita umat Islam, umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malayo kita halaw man sin bulan Ramadan, malayo kita ring hamurka atawakan duhal sin Allah Ta'ala. Sarta mga mahas tayo manghud, ayaw manusia amuin nag-iiman pa Allah. Ayaw manusia amuin makusog mag-ibadat halawman simbulan Ramadan. Mismo mga manusia, kaya wajiban makasud palawnar ka habarakat simbulan Ramadan, hawasun sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bulan Ramadan, hipaghawas sin Allah Ta'ala ha mga sila wajib makasudnar ka hawasun din nga pinarka jahannam. Sehingga apabila yung kiaunan nila magmarayaw halaw man simbulan Ramadan.
insyaallah ta'ala insusungun si manusia kasan dengan kakal salama-lama halom sin surga sin Allah ta'ala. Biayaon mga maas tay manghod, yari kita niyo hakahinapusan sin bulan Ramadan. Bangta kita-kitaon itong-itongon, biayaon simod na kita pahikakawaan taglima kasuwangan sin bulan Ramadan. Nahangko doon kahinapusan sin bulan Ramadan, aun hambuok hadiah sin Allah Ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lapay ingkatan kita ni umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuna indom Lailatul Qadar. Ini mga maas tay mangod bilang hadiah sin Allah Ta'ala khusus pa umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon bakas kerihil pa umat na kauna, umat sin Nabi Musa, umat sin Nabi Isa, umat sin kaywanan kanabihan na kauna. Wayroon sila nakadawhat sin dum Lailatul Qadar. Halang kitab Hawasi Syarwani nasabot ni Al-Imam Asy-Syarwani, indom Lailatul Qadar amuna in sa halga-halga dum, sa mulya-mulya dum, sa laggo-laggo dum, puasin dum kapag batahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal matampal kato, indom kapag batahan Nabi amuna impi nakamulya dum mo'y na makapay kaniya. Sabab, indom kapag batahan Nabi nakamulnay ng siya mulya deng hadom Lailatul Qadar. Sabab in Nabi siya inahinang sabab dakula na aun indom Lailatul Qadar. Hangkan indom kapag bata kaniya labi mulya ring hadom Lailatul Qadar. Ingkaaw sindom Lailatul Qadar mga maas tay mangod. Hasabab sin pagmasusan sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di matong imalaikat Jibril alaihi salatu wassalam hambuk waktu. Simuok siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta siyusuyan niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungod sinhang katao habani Israel. Ingkaaw ng sinang katao ini nagjihad siya haram fi sabilillah. Giyagantong-gantong ng pudang niya, haliog niya. Iabot in lugay niya hang ibubulan. Niabot ang ibubulan siya nagjihad fi sabilillah. Sabab in mga tao ba ni Israel na kauna, in pangumulan nila, maggatusan, gaman, mag-ibuhan tao ninumul nila. In kita ini, kabiyaksahan kaanuman, pakapituan tahun dakuman. Hawak tuwa zaman si Nabi Musa alaihissalam, aw nambuk mas babay piaglanggal niya, nagkakarukaan, nagtatangis, nasususa. Sakali pagkita si Nabi Musa, masuwin Nabi Musa, laong niya yakaw babo, may takolong niya nasusa, nagtangis yan. Nalaw si mas babay yaw, laong ni ando, kiyugdan na kulong ni aramala, atawa kiyugdan na kulong ni musiba. Sabab laong niya anak ko mabata, pakailo na wapat. Nalaw si Nabi Musa, babo, pilatay umul sin anak mo yan. Law si mas babae, makahansul-hansul pasad tulong niya. Yang palong nin umul niya, tunggatos tahun. Masya Allah. Yang patunggatos tahun, mabata, pahazaman nila. Nabang hazaman tayo ni, tunggatos tahun, lupa na. Banghazaman tayo ni, Masya Allah. Hazaman si Bani Israel, in umul nila, giyatusan pa ibuhan tahun. Nain kita kaanuman pagkapituan tahun da. Hangka na waktuin Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya suy-suyan sin pagjihad sinabuk Bani Israel. Hambuk usog ga Bani Israel yarot siya hangi bubulan. Nagjihad na ajaibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarta nahailan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta imabuguin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangin dua siya pa Allah Ta'ala. Allahumma innaka qad ja'alta ummati aqsaral umami a'mara wa aqalluha a'mala. Ya Allah, bunnatud hinang mulong nin umat ko umat pinakahop min pangumulan nila. Kaanuman pakapituan tahun da. Wa aqalluha a'mala, sarta hinang mulong nin umat ko umat pinakatiyo-tiyoin amal ibadat nila. Ummulta kaanuman kapituan tahun in ibadat ta in amal ta tiyo-tiyo pa. Masya Allah. Mareho sa jamang amal ibadat ta umul ta kanuman pakapituan tahun mabut kawan tahun. Misalnya mabut kawan tahun di pa kita makasiguro. Masya Allah. Hangkan mga maas tayo mamud kaulungan sin Allah Ta'ala.
hapag masu sa sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'atahu lailatul qadri dihil sin Allah Ta'ala indom lailatul qadar. Na indom lailatul qadar suy-suy sin Allah Ta'ala farman ni halam sin Quran habuk surah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nasabot haparman sin Allah Ta'ala mga maastay mahud. Indom lailatul qadar. Labi siya mahal ka dahin hangi bubulan pagjihad sinhang kataw Bani Israel. Inhangi bubulan sa law sin mga ulama. Inhangi bubulan sibu siya iban sin kawaluan tagto tahun 4 bulan ilugay niya. Maana niya bang kita nakasabo sinang karon dom lailatul qadar. Biada kita sin nakapag-ibadat kawaluan tagto tahun 4 bulan ilugay niya. Nabangang po tahun ta kaya sakupan, kaya sakbuhan indom lailatul qadar. Hang po dom kita nakasabo dom lailatul qadar, alam sinang po tahun. Nabiada kita sin nakapag-ibadat 800 kawaluan tahun labi indugay niya. Hangkan mga maastay mangud, mapatot kato in sumabo jumaka sindom lailatul qadar ini. Suy-suy sin Allah Ta'ala halam sin Quran. Tanazzalul malaikatu warruh adum lailatul qadar. Manaug im mga malaikat iwan sin ruh. Hasabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana lailatul qadri nazala Jibril wa ma'ahu 4 alwiyah." Apabila mabot na indom lailatul qadar, manaug im malaikat Jibril alayhi salatu wassalam sarta nagdara siya 4 panji. In 4 panji yaon hiusok niya riya hinlupaan. Inambok panji dahon niya madto pa Madina hiusok niya ron ala kabrin Nabi. Hakubul sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inambok panji dahon niya madto pa Baitul Maqdis sa Palestine dito niya hiusok inambok panji. Ini kato panji dahon niya maun pa Makkatul Mukarramah hiusok niya ron ha Ka'bah. Ini kaupat panji dahon niya madto pa India patursina bod amin piagdatungan sin Nabiullah Adam alayhi salatu wassalam atat kala pianaug siya sin Allah Ta'ala maripadunya. Inupat panji yaon mga mastay mga diusok si malaikat Jibril alayhi salatu wassalam. In maksud yaon pahati kato atawakan isarat atawakan bukti sin indom yaon dom sa halga-halga pahadarat sin Allah Ta'ala. Dom sa lagbo-lagbo pahadarat sin Allah Ta'ala. Biasing kabiyagsahan sing kita niyo. Aying kabiyagsahan na to bang mamut nendo in adlaw Independence Day, in karandanan malapat simpanji. Naunin maksud simpanji yaon liapat in karandanan. In maksud niya pahati kato sinin adlaw mahal in adlaw yan adlaw mahal ka siya pahula. Adlaw mahal ka siya pabangsa. Adlaw mahal ka siya paparinta. Biaday sabay ni kahantang si malaikat Jibril. Nagdara siya panjiring hataasin langit. Dahon niya maripawaba, iusok niya 4 lugal ini. Inyaon, hambuk isyarat, dakula sinindom yaon, dom sa halka-halka, pahadarat sin Allah Ta'ala. Harom yaon mga mastay, mangod, manaugi mga malaikat. Dahing hataasin langit, panaugon sin Allah Ta'ala. Sahingga lausin mga ulama, wahum sukkanu sidratil muntaha, in malaikat panaugon hadom yaon amoy mga malaikat panduduk sin sidratul muntaha labtiyad to haliyo sin 7 lapis langit yadto. Sahingga lausin kaywanan ulama, bunnatud in taud sin malaikat panaugon maripaginlupaan. Aksaru min adadil hasa, paato patauron sin Allah Ta'ala malaikat labin taud niya rin nga mga bato sibi-sibi di hadunya. Malapat in dunya sin mga malaikat. Nay maksud unubaha in hinangon si mga malaikat yaon. Maguno sila maripakinlupaan hawasa mo doon lailatul qadar. La yada'u baitan fihi mu'minun aw mu'minatun illa dakhalahu wa sallama alay. Soron nila'y kabay, bayan simbar iman, wayrun hikapin nila bisan hamsulang. Soron nila'y kabay, bayan simbar iman, sarta sumalam sila pa mga bar iman, nag-iibadat hadum lailatul qadar. Mga mano siya imbar iman makadawhat salam din ha malaikat
insyaallah ta'ala salamat ning kabuhi niya di dunya labi lumadlaw kana. Di mamarahiin dom yaon manalan salam imma mga malaikat sarta malaikat yaon nagdara pa siya habal makakuyag para kato bariman umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puas nila manalan salam ha mga bariman usog babay. Hipasampay nila amanat kanila. Mamung sila assalamu yukriukas salam. Intuhan tagmilik sing kasalamatan nagpapasampay kay mo salam. Makna niya mga maas tay manghud. Hadom Lailatul Qadar yaon. Inbar iman nakasaburain doon. Makadawhat siya salam direct din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga in kabuhi niya insyaallah masalamat di hadunya labi lubahadlaw kana. Langhi al-Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alay. Indom Lailatul Qadar ini salamatun wa khairun kulluha amuna indom hipo sing kasalamatan iban karayawan den diarania sabab ing kabiyaksahan sindom long ya limam ad-Dhahhak ing kabiyaksahan long niya sindom nagdudura dumatong in salamat iban sin aramalata wakan bala magdura siya duma suma buharom yan hang atiap-tiap dom puas sindom Lailatul Qadar. Hangkani mga kaulamaan, dia kita niyo magpangindua. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi layla. Ya Allah, pangayon ko kay mindayaw dia rasin dom ini. Wa khaira ma fiha iban sindo dayaw roon halaw man sindom ini. Wa khaira ma ba'daha iban sin pangayon ko kay min karayawan puas sindom ini. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi layla. Ando ya Allah magpatilimun ako kay mo hakangian sin diarasin dom ini wa khaira ma wa syarri ma fiha iban dom halauman sin dom ini kangian halauman sin dom ini iban sing kangian puas sin dom ini. Dia kita si mga ulama sabab baita ing kabiyaksan sin dom nagaagad nagdudura ing kasalamatan iban simbala. Na sa putika sindom Lailatul Qadar karayawan sadya iban sing kasalamatan indiarania. Hangkan imano siya makasaburay doon mga maas tay mahud. Sa lagu-lagu paruntungan madawhat niya. Sa lagu-lagu tutungbasan madawhat niya di pahadun niya labi lumadlaw kana. Nasabot farman sila Allah Ta'ala tanazzalul malaikatu warruh manaog im mga malaikat paginlupaan iban sin ruh. Naisim pagbasaon ruh. Law si mga ulama ahli tafsir, halong kitab Hasyiatus Sawi, biyak tuliha Imam As-Sawi rahmatullahi alayhi siyabot niya immakna sin ruh pagbasaon. Ruh amuna imagnakura hapag naog si mga malaikat maripakin lupaan. In muna nasabot sin Imam As-Sawi halong sin tafsir niya, in ruh din doon amuna malaikat Jibril alayhi salatu wassalam. Biasin nasabot ta hadis kaina. Ini karwalaw si mga ulama inro pagbasaon din doon arwahu bani Adam mga niyawalihan sutsi sin anak apo Adam manaog si hadum Lailatul Qadar sumaksi sing kamulian sin dumyan. Law isab sing kaywanan ulama Isa alayhi salatu wassalam imaksud sin ruh amuna in Nabi Isa alayhi salam siya magnakura mga malaikat manaog maripagin lupaan. Sumagawa mga maas tay manghud. Law isab sing kaybanan ulama in maksud long niya sin ruh dain doon malakun azimul khilqa tahtal arsi. Hambuok malaikat sa lagu-lagu piapan jari sin Allah Ta'ala hababa sin aras. Malaikat sa lagu-lagu piapan jari sin Allah Ta'ala yaun hababa sin aras. Amo yun ipagbasaon ruh. In lagu si malaikat yaun warijlahu fi tuhumil ardi sabi'ah. In lagu si malaikat yaun pia panjari siya ron hababa aras in sikiniyayad to hababa sin 7 lapis lupa. Walahu alfu ra'sin in kalagu si malaikat yaun pia panjari siya sin Allah Ta'ala kaniya in hangibu. Wa kullu ra'sin minhu a'jamu minad dunya. In tiap-tiap hang sulag deng haiwan si malaikat yaun malagu siya deng dunya. Wa fi kulli ra'sin alfu wajhin. In tiap-tiap hang sulag deng haiwan si malaikat yaun aun si hangibu bayhu. Wa fi kulli wajhin alfu famin. At tiap-tiap hang sulag deng habayu si malaikat yaun aun si hangibu simud.
Wa fi kulli famin alfu lisanin. Hatiap-tiap hang sulak deng hasimud si malaikat yaud on si hangimud dila. Magzikir siya pa Allah Ta'ala hatiap-tiap simud niya yaud. Bang siya magtasbih pa Allah Ta'ala hambuk tasbih niya sadya. Ibuhan jinis ing gumuasin tasbih niya. Bang siya magtakbir pa Allah Ta'ala ibuhan jinis in takbir gumuat deng hasimud niya. Wa likulli lisanin lugatun la tusabbihu lugatan akhar. In tiap-tiap siulakan sindila niya yaun. Aun pakanya bahasa di magsiguin bahasa nila. Fa idza fataha afwahu bitasbih kharratil malaikatis samawatis sab'i sajadan makhafata ay yuharrikahum nur afwahihi. Apabila ukabun si malaikat yaun insimud niya. Hakay na manasbi siya pa Allah Ta'ala. Mamidpid simbuka ing kataan si malaikat hapitong lapis langit umus-us sila sumujud patuhan sabab mamuka sila marakog deng hasaya magwa simud si malaikat yaw. Mga maas kay mahud kaulungan sin Allah Ta'ala fayanzilu laylatal qadri im malaikat yaun panauon sin Allah Ta'ala hadum laylatul qadar li syarafiha wa uluwi sa'niha. Hakamulyan sindom Lailatul Qadar, hakataas sim martabat sindom Lailatul Qadar. Panaugun sin Allah Ta'ala malaikat dakula yaun. Unin hinangon si malaikat, yastaghfiru lis-sa'imin was-sa'imat min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila tulu'il fajri. In hinang si malaikat ini, pangayuan niya kaampunan in ummat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitilkal afwah usalun ni katan sisimud niya iban sindila niya hipangayo niya kaampunan ha umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpupuasa simugda kain usog iban sin babae. Pangayuan niya dua, pangayuan niya kaampunan sampai mabuting fajar. In mana niya mga maas kay manghud. In tao makasabo siya sindom Lailatul Qadar pagdagpak pagsilak sin suka sin mayna at yaon sutsi siya lahil batin deng hapagdusahan. Dahil nga sabab sing kaampunan hiril kanya sin Allah Ta'ala hapangayo-ngayo kanya sing kamalaikatan. Hangkan mahal ka kato. Ingkaw lamaan mga maas tay mangud. Diyakahan nila marayaw indom Lailatul Qadar. Daw isa din na pandapa mga sahabat. Ingkaw na si mga sahabat yan to nila na indom Lailatul Qadar. Biyan na kansay ni na Ubay bin Ka'ab iban ni Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum. Ingkaw na nila piyagwa nila, pianuisuy nila, piya mahalayak nila. Indom Lailatul Qadar, kabakan siya runa pitsa kawaan tagpito kasubangan si bulan Ramadan. Pitsa kawaan tagpito kasubangan. Maita sila nakapamong sabab. Wahiyal Lailatul lati kanat sabihatuha waq'ata badrin. Sabab lang ni indom Lailatul Qadar, in may na at sindom Lailatul Qadar, amunalong ni pagbuno na muha uhud. Abadar. Pagbuno na mulong ni Habadar. Nahawak to sim pagbuno na mga badar. A'azzallahu bihaddin. Piyaraog sinallahu ta'alin agama Islam. Hapagbunuan hawak to yan to. Fayanzilullahu malaikatahu madadan lil muslimin. Hamay na at yawn. Piyanaog sinallahu ta'alin mga malaikat. Imatuwang pa mga kafir. Timabang hamanga sila bariman. Kikita-kita si mga si mga kasahabatan malaikat. Imatuwang pa mga kafir, timawang kanila. Hangkan tiyan to nila indom Lailatul Qadar, doon siya pitsa kawantag pito kasubangan. Dalawang isabsing kaymanan ulama, kaya agad nila yung pandapat Sayyidina Ibn Abbas, iba ni Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sarta lima wag sila mga katanda-tandaan manunjuki indom Lailatul Qadar, pitsa kawantag pito kasubangan. Iatod-atod nila in Suratul Qadar. Pagpandang nila sin Suratul Qadar, ittifaq in ulama, in taod sin kalimat halom sin surayan, in taod sin lapal halom sin surayan, kawaan tagpito lapal atawa kawaan tagpito kalimat. Nain inilaw niya tanda sinindom Lailatul Qadar pitsa kawaan tagpito kasubangan. Lawi sab sin kaymanan ulama, piandang-pandang nila isab in lapal Lailatul Qadar. Sarta law nila in Lailatul Qadar timindog siya hasiyang batang huruf. Lam, ya, lam, ta, alif. Lam, qaf, dal, ra, siyam batang huruf. Nain siyam batang huruf Lailatul Qadar inilong niya nakatu siya but halom sing Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sehingga rendihin ang nila tanda. Siyam lipatun makatu. Ingwa niya kawaan tagpituin. Ini isyarat. Sinindom Lailatul Qadar. Kabakan sepit sa kawaan tagpito kasubangan. Sakali mga maas tayo manghudha kaibanan isab ulama. Ikiaw ng singkaibanan ulama. Tantuhon nila na indom Lailatul Qadar hapagsud simbulan Ramadan. Biyanakan al-Imam Abu Hasan Ash-Shadili rahmatullahi alayh. Kahakibiyak sahan niya man magpakasabo sindom Lailatul Qadar sa hingahinangan niya pangadjian katantuhan indom Lailatul Qadar. Inagin niya, banglaw niya indom in adlaw panagnan sin Ramadan adlaw isnin, indom Lailatul Qadar kabakan pit sa kawantag isa kasubangan simbulan Ramadan. Banglaw niya in panagnan adlaw simbulan Ramadan adlaw salasa, indom Lailatul Qadar kabakan sepit sa kawantag pito kasubangan. Bangin panagnan adlaw simbulan Ramadan adlaw alwaah in Lailatul Qadar pitsahang po tagsiyam. Bangin panagnan adlaw simbulan Ramadan adlaw hamis in Lailatul Qadar duna pitsa kawantag lima. Banglaw ni panagnan adlaw simbulan Ramadan adlaw Jumaat naon din kato nagpuasa adlaw Jumaat in Lailatul Qadar kabakan siya pitsahang po tagpito kasubangan simbulan Ramadan. Banglaw ni panagnan adlaw Sabto simbulan Ramadan indom Lailatul Qadar kabakan siya pit sa kawaan tagto kasubangan. Na yung mga Sabto pit sa kawaan tagto hapan dapat ni Sheikh Abu Hasan Ash-Shadili. Na yung kamatawran hapamalay kipatuan Abdul Baqi in puas apabila in Ramadan tumagna siya adlaw Ahad indom Lailatul Qadar kabakan siya didto hapit sa kawaan tagsiyam kasubangan simbulan Ramadan. Ini katantuan ni Sheikh Abu Hasan Ash-Shadili. Nagpugdan siya ibang katantuan ya Imam Ghazali rahmatullahi alayh. Bang isa ba pandapat ni Imam Ghazali? Banglaw niya tumagnain panagnan adlaw simbulan Ramadan, adlaw Ahad atau adlaw Alba'a, indom Lailatul Qadar kabakan sepit sa kawantag siyam. Adlaw Ahad atau adlaw Alba'a. Bangindo in adlaw panagnan sin Ramadan Isnin atau Jumaat, indom Lailatul Qadar pit sa kawantag isa kasubangan. Nabanglaw niya Salasa dito pit sa kawantag pito. Bang Hamis dito pit sa kawantag lima. Bang amuin Sabto pit sa kawantag to. Tiyan to nila na indom Lailatul Qadar. Nabi anahay ni kagarisin ulama kato nagtanto sindom Lailatul Qadar. Bang kita rin pa makasabo patay lidziki na to. Suway magpaligo na mga lusong. Di pa makasabo, Masya Allah. Mga maas tayo manghod. Indom Lailatul Qadar hikasabo sing kita. Lang sing kaibanan ulama. Jukop makasambayan kita tarawih harum yan. Lang isab sing kaibanan ulama. Jukop lang na makasambayan kita isya. Baljamaah masjid dom yan. Nabiyadiin na bang kita mga makabasta pa Quran. Makapagzikir pa. Makasambahayang pasunnah hadom yaon. In basta mo Quran, ibadat ka kawalwan tag 2 tahun. Basta biya ko sin nakabasa Al-Quran kawalwan tag 2 tahun. Nakapagzikir ka harom yon, biya ko sin nakapagzikir kawalwan tag 2 tahun. Makapagsunnat ka harom yon, biya ko sin nakapagsunnat kawalwan tag 2 tahun. Hangkan mga maas tay mangod, hadom Lailatul Qadar, mahal ka kato ijakahan na to. Misang kita rin na makatuhog, halam sinang pudo, minijakahan na to to. Siyabot si mga ulama, mga maas tay mangod, indom Lailatul Qadar ini ikadauhat sin umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaampunan dakula din hatuan Rabbul Alamin. Mapuas si mga sila mudminul khamri, amin tutog mag-inom alak diyan ang punong sintuhan. Akun lil walidain halipulo parwamaas diyan ang punong sintuhan. Hadom Lailatul Qadar. Iban si mga musahin, mga tao nagsasagga-sagga, nagbabali, bang sila rin magsulot bisan pa sila tumangis duho habulan Ramadan. Di sila ang punong sin Allah Ta'ala. Mga maas tayo manghud kaulungan sin Allah Ta'ala. Siabot si mga ulama, kaulamaan intanda sindom Lailatul Qadar. Muna tanda niya qillatu nabhil kilab. Tumiyo-tiyo intanghul sin iru harum yan. Imana niya bahin no kindum yan. Ini karuan niya udubatu ma'ul milhi. Pag amin pagtabang sin tumig dakat, tumig asin tumabang. Bang kita mabaya amuin lang ta buktihon ta, naman jari kita tumisting kinamanten dakat dum-dum. Kaginamanta halam sinang pudum ini tumabang siya. Namun yan indom Lailatul Qadar. Ingkay ba nalaw si mga ulama, ru'yatu kulla makhlukin sajidan. Kakitaan mo yung katan si makhluk sa kaula-ula nagsusujud, karahun-dahunan, nagsusujud patuhan. Inyan, tanda sindom Lailatul Qadar.
Law isabsin kayman ang ulama, isma'u kulli shay'in bidhikrillah. Karungan mulong ning katan uno-uno sa kaulaulan nagzizikir patuhan. Napiyag ka na naman, inipiyag ka sa kupan si mga kaulamaan. Labiluwa nin mga sila makuso ahli zikir. Biyukisan kanila sinallahu ta'ala, tinigin tampan, hatay nga nila, inhijab, hatay nga nila. Kaya rungwan nila zikir, katilibot nila. Nain kita makarungog sa bipo pasindusa. Murah-murahan ang punon kita ni sinallahu ta'ala katan. Padusahan na to, lahil batin. Tiyo di bansin wala, nakaunay bansin nakauli. Manahot maaslag, nakatatapok, iwansin nakatatampal. Hapagsabo sindom Laylatul Qadar. Sa hinggang manaykod, imbulan Ramadan katuta niyo. Ing kita niyo, sutsireng akatan padusahan, sutsireng akatan kangian. Murah-murahan mga maastay manghod. Amuray ni ibigay kapasampay na mo. Murah-murahan, dihilan kita niyo topik hidayat sin Tuhan. Paluhayon, pakaanon kato'y mag-ibadat. Hadaw, magpataod sin ibadat, hadom Laylatul Qadar. Murah-murahan tima sinallay mani ti waktu sing kita niyo sarta papagbarakaton kato inangon ni asbab hidayah rahma baraka magfira sakina nusra syafa'a kato taniyo katan lapain family nato kauman nato ibang katan umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi ando mga yuto dako kamaapan kaniyo katan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan